Salibonani babukeli, lani balaleli emakhaya, lani lonke lisizwayo lisendaweni ezitshiyeneyo. Siyalamukela kusifundo sakuyona liviki sesikolo seSabbath lapho esikhangela khona isifundo sethu sesithathu. Singakangena esifundweni njengeviki eliphelileyo ngamukela laba abafundise ngilabo esiyafunda sonke isifundo. Esandleni sami sokudla ngilomfundisi uSitsha, esandleni sami sokunxele ngilomfundisi uTshuma. Nxa singena kusona sisifundo sizacela umfundisi uTshuma asikhulekele sinxusa umoya oyingcwele ukuthi usithungamele nxa siza kuthi singene esifundweni. Mfundisi Tshuma, sicela usiphe umthandazo singakangena esifundweni sethu. Asikhulekeni. Baba sezulwini siyabonga umuso ongaka ukusihlanganisa kuyona le indawo singabaphilayo. Sicela ukuthi nxa singena kusona sisifundo salamhlanje usithungamele, sinike baba ukuzwisisa, usuguqula impilo zethu silungele umbuso wakho zayo. Sikhuleka ngegama lika Jesu Kristu. Amen. Amen. Siyabonga kuviki eliphelileyo sifundile ngendlela ilizwi likaNkulunkulu ebeliqhakatheke ngayo lapho eladabuka khona kanye lesimo salo. Siyaqhubeka njalo kuyona liviki lapho esikhangela khona indlela uJesu kanye labafundi ababekhangela ngayo ilizwi likaNkulunkulu, ibhayibhili ababeliphatha ngayo, ababelifunda ngayo. Sizwe ukuthi kathi lona laliqhakatheke okunganani empilweni zabo, laliqhakatheke okunganani ekusebenzeni kwabo. Singena kusona sisifundo sakuyona le iviki isifundo sethu sesithathu lapho esikhangela khona kabanzi indlela uJesu akhangela ngayo ilizwi likaNkulunkulu. Sinanzela lapha mfundisi Tshuma, mfundisi Sitsha, uJesu phose kusifundo sonke sakuyona liviki sihlangana laye egxile elizwini likaNkulunkulu, sihlangana laye ekhuluma ngelizwi likaNkulunkulu, sihlangana laye esidlephila ilizwi likaNkulunkulu. Angazi ukuthi lisibone njani, lisizwise njani isifundo. Nxa sesiqalisa isifundo lesi sihlangana lo Jesu ebhaphathizwa. Nxa ebhaphathizwa uJesu phakathi kwamaqula amaningi, phakathi kwabantu abaningi ababekhona, ukhona omunye owayekhona owayengabonakali kodwa wayekhona laye. uSathane laye wayekhona, waba ngufakazi wobhaphathizo kaJesu. Wafakaza, wabona futhi wezwa ilizwi likaNkulunkulu lisitsho ukubana le indodana yami engikholwa ngayo. Njalo wabona futhi umoya oyingcwele usesimeni sejuba usehlela kuJesu. Abe sejonga afuqa ukuthi enze konke angakwenza ukubana impilo kaKristu emhlabeni lapha ibe nzima, ibe lukhuni. Nxa uJesu esuke kubhaphathizweni, umoya oyingcwele uyamthungamela, umthungamelele enkangala. Sihlangana laye uJesu lapha ephakathi esenkangala, edlula phakathi kukho konke adlula kikho, bese sihlangana lesitha lapha sesimelana laye. Angazi ukuthi liyibambe njani indaba, ikakhulu uJesu lapha esephendulana lesitha, esephendulana loSathane ukubana umuntu angeza ke aphile ngesinkwa kuphela kodwa ngelizwi linye ngalinye eliphuma emlonyeni kaNkulunkulu. Angazi Tshuma ukuthi uyibambe njani indaba uJesu ekhuluma ukuthi kulotshiwe. Indinyana ekhanda yona ngokwayo ku-Matthew 4 ivesi 4 ithi yona kulotshiwe ukuthi umuntu akayi kuphila ngesinkwa kuphela kodwa ngalinye ngalinye ilizwi eliphuma emlonyeni kaNkulunkulu. So uJesu ngalesi sikhathi nxa ekhuluma lawa mazwi usenkangala lapha ayeqede khona ama days angu-40 ezilukudla ekhuleka. So uSathane lapha nxa emlinga kuthi uJesu uphendula ngokuthi kulotshiwe ukuthi. Ngezinye indlela uJesu ekulingweni kwakhe usebenzisa umbhalo ukumelana lo Sathane. Uthena kulotshiwe ukuthi kazange akhulume okwakhe kodwa wa-refer ebhayibhilini ukuthi ibhayibhili lithini. So ngezinye indlela isifundo sethu sonke salamhlanje siyazananzelela ukuthi sikhangela kakhulu ukuthi uJesu kanye labafundi bakhe babekhangela njani ibhayibhili. Sikhumbula ukuthi ngalesana sikhathi nxa kwakukhulunywa ngebhayibhili kwakukhulunywa ngeTestamente
elidala. So kibo iTestament elidala kwakuyilizwi likaNkulunkulu. Yikho lapha ababegqilisa khona yonke imfundiso. Even uJesu simbona mayelingwa ethatha ecaphuna kuTestament elidala ukuthi anqobe uSathane. Angazi mfundisi indaba le uyiphatha kuyini okwenza ukuthi uJesu akhanye egqile kangaka elizweni? Kungabe kulesi sekelo yini ayelaso? Kuyini okumenza agqile elizweni kaNkulunkulu ngendlela agqila ngayo? Well, sisesekhona lapho kundinyane abaziwa ngekhanda, Mateyu 4 verse 4. Umbuzo ovelayo laphana ngokuthi kutshoni ukuthi umuntu kaye kuphila ngesinkwa sodwa kodwa ngalo lonke ilizwi eliphuma emlonyeni kaNkulunkulu. Kwezinye izigaba abantu bake babuza umbuzo nalo ukuthi kanti vele okuphilisa umuntu kuyini? Isinkwa kumbe lilizwi? Kuyini okuphilisa abantu? Engxenye singakuhlaziya khona lokho ukuthi kanti vele okunika umuntu impilo kuyini? Engxenye ngokuphendula ngamafitshane ngathi mina sengike ngabona abantu besifa ukudla kukhona. Esibhedlela abantu bafe ukudla kukhona, ezindlini abantu bafe ukudla kukhona. Ngezinye indlela uJesu ayekuveza lapha ukuthi isinkwa kayisiso esiphilisa umuntu. Kodwa ilizwi likaNkulunkulu lapho elifika khona lifika lilethe impilo. uNkulunkulu angakhuluma lapho ungela impilo khona, impilo iba khona. Angakhuluma lapho kulomkhuhlane khona, umkhuhlane uyathutha. Yikho uJesu ayekutsho lapha ngokuthi ke umuntu kayekuphila ngesinkwa sodwa kodwa ngalo lonke ilizwi eliphuma emlonyeni kaThixo umuntu ophila. Nxa sikhangela ke lesi sigaba sithola ke ukuthi uJesu ekulingweni kwakhe nguSathane enkangala usebenzisa lokho esingathi thina it is written, kulotshiwe. Usebenzisa ilizwi likaNkulunkulu ukunqoba isilingo ahlangana laso. Ulingwa ke kuzigaba zonke zempilo esingathi thina okokuqala i-appetite kumbe okuphathene lokudla. Abantu abaningi namhlanje bafile ngenxa yokudla, kwehluleka ukuzithiba. Abantu abaningi bafile ngenxa yokwehluleka ukucontrola i-appetite. uJesu ke uyanqoba kulesi sigaba ngokuthi aveze ukuthi umuntu kayekuphila ngesinkwa sodwa kodwa ngalo lonke ilizwi eliphuma emlonyeni kaNkulunkulu. Abeselingwa ke esigabeni salokho esithi yikuthanda umhlaba. Nxa lo umlingi emthatha embeka entabeni ephezulu emtshengisa inotho yonke yomhlaba abesithi ungangikhothamela nje kuphela ngizakupha yona. uJesu uzwakala biyela njalo embhalweni esithena kulotshiwe ukuthi ukhonza uNkulunkulu wakho yena yedwa. Ngezinye indlela uJesu sithola ukuthi ilizwi likaNkulunkulu lalihlezi enhlizweni yakhe, lalihlezi engqondweni yakhe, liyile limthungamelayo. Siyabonga uletha umqondo omuhle othathekisayo ukuthi ilizwi lakhe, ilizwi likaNkulunkulu lalihlezi enhlizweni yakhe, lihlezi engqondweni yakhe. Inanzela ukuthi ekukhuleni kwakhe uJesu usukusele ngumntwana ilizwi likaNkulunkulu wayephila ngalo. Njalo enye into ethathekisayo enhle engikhangeleyo ukuthi uJesu wayenguNkulunkulu, uJesu nguNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu enjalo uphila ngelizwi likaNkulunkulu. Ubuyele elizweni likaNkulunkulu ngazonke izikhathi. Uthi kulotshiwe. Nginanzelela nxa sibala uMateyu 6 Tshuma ivesi lika 33 ukhuluma ngubana funana umbuso wezulu kuqala lokulunga kabani kukaNkulunkulu. Zonke lezi zinto elizidingayo lenjani liza kuziphiwa, liza kuzifumana. Ngizama ukuyiqathanisa lokuyihlanganisa lempendulo kaJesu ukuthi umuntu angeza kaphile ngani ngesinkwa kuphela kodwa ngelizwi linye ngalinye. Ngizama unanzelela ukuthi ngitsho even empilweni esiyiphila ensukwini zanamuhla kwesinye isikhathi akukuhle kithi ukuthi sisuke elizweni likaNkulunkulu kumbe entandweni kaNkulunkulu. Nxa singavele sizwisise samandla elizwi likaNkulunkulu siza kwenelisa ukuthi simelane lamandla esitha, simelane lokusebenza kwesitha. Kulento lapha mfundisi Tshuma engithathekisayo ukuthi uJesu kagqili kuphela ukuthini kulotshiwe. Umfundisi usitshilo ukuthi isilingo sokuqala siyeza uthi kulotshiwe, sesibili size kulotshiwe, sesithathu size kulotshiwe. uJesu kakhuluma kuphela khonapha, uyadlula size simthole futhi esethinta la ngemthetho la ngemilayo okubana
indlela kazanga ukuthi azochitha umlayo, kazanga ukuthi azowubhidliza kodwa uzowuqinisa. Uyibamba njani indaba le yomlayo ngendlela akhuluma ngayo uJesu? Mina ngilokho ngisakhangele kulokho kokulingwa kwaJesu ku chapter 4. Yeah. Kuyaba ngani nibisele emuva kancane but kulokunye ngifisa ukugcizelela laphana. Lingakhangela kuhle isilingo sakuqala njengoba uSitsha ke wakhuluma uJesu ulingwa ukuthi asuthise appetite. Likhumbula ukuthi isikhathi lapho sokumele aqalise ukusebenza kwakhe emhlabeni. Yeah. Isikhathi lapho ekhulekela iministry yakhe. So nxa ekhulekela iministry yakhe, izilingo lezi kungazathi uSathane uyasuggesta ezinye indlela zokumisa umbuso wakhe ezazingasizo zokufa esiphambanweni, ukuhlukuluzeka lokufa esiphambanweni, ukuchitheka igazi ukuze kusindiswe abantu. Kungazathi ulingwa ngokuthi nxa kuyikuthi uyindodana kaNkulunkulu, nika abantu ukudla badle, baza kulandela. Akuyaba lula ukuthi bakulandele. Yeah. Nxa kuyikuthi uyindodana kaNkulunkulu, anti laphana kulesilingo sokweqa etempelini. Ingilosi nxa zazingabuya zimgame, abaningi babengakholwa ukuthi lo ngempela nguMesiya ngenxa yokubona isimanga. Yenza izimanga, basilisa abagulayo, bazabona ukuthi nguMesiya. And then abuye futhi ekuthini uthi yena ungangikhonza ngizakunika konke lokho, umhlaba wonke lo uyaba ngowakho, ngezindlela ngizakunika ipower. Isilingo sepower. Ungakhangela kuhle izilingo ezinenge ezizayo namhlanje ebantwini, izilingo eziphathelene lokudla. Okay. Usuthise appetite. Number 2, izilingo eziphathelene le deliverance. Izimanga zokusiliswa emkhuhlaneni ezinenge ezichiyeneyo. Yeah. And then kubuye futhi isilingo sepower ukuthi ngiphiwa amandla ngibuse. But uJesu unqoba zonke lezi zilingo ngokugqila elizwi. I think lamhlanje siyafunda ilesson eqhakathekileyo ukuthi sinqoba uSathane, sinqoba izilingo ngelizwi. Kuyilizwi kuphela singanqoba ngalo. Hachi okunye. Ukwengeza khona phana kumfundisi uTshuma. Okunye sikunanzelelayo ukuthi njengamaKristu namhlanje ilizwi likaNkulunkulu singalithatha libe yinsika yethu. Lihlale engqondweni njengokutsho kukaSihlabelo 119 uDavid uthena ilizwi likaNkulunkulu ngilifihlile enhliziyweni yami ukuze ngingamoneli. Kunjalo ke uJesu ilizwi likaNkulunkulu wayelifihlile enhliziyweni yakhe ukuze anqobe kulezi zigaba zempilo. Izigaba ke njengoba esitsho laphana ezihlasela wonke umuntu. Nxa ungalingwanga ngeappetite, ungalingwa funa ngokuweyisa kumbe ufuna ukukhangelela phansi uNkulunkulu kumbe ufune ukukhothamela ezinye izinto njengokutsho kwelizwi laphana. Kodwa ke lokho sikuthola sinqoba ngelizwi likaNkulunkulu kuphela. Futhi esikunanzelela kunye ukuthi uJesu kasebenzisanga izinto ezimangalisayo kunqoba lesi silingo. Wasebenzisa kuphela ilizwi likaNkulunkulu. Kazange phele argument laye uSathane ukuthi aphikise ukuphikisana. Isikhathi esiningi nje abantu sifuna ukuphikisana singasebenzisi ilizwi likaNkulunkulu. Kube kanti ke nxa singakhotha sebenzise ilizwi likaNkulunkulu kuba lula ukunqoba. So singanqoba yini thina? Sivelelwa izilingo ezinenge ezijiyeneyo njengoba uthile ukuthi lapha esinye isilingo sasingesamandla, esinye singesokudla. Singanqoba yini? Singafumana amandla yini uJesu ayelawo ukunqoba njengalokho uJesu wanqoba? Ilizwi likaNkulunkulu nxa silifunda, silidla, siletshisa, lenza ukuthi unembeza wethu abe bukhali. Kube awuhlaliseki ngokuphila esonweni. You can't live in sin. Nxa kuyikuthi ilizwi likaNkulunkulu uyalifunda, lilethi inguquko empilweni yethu. Ngake ngangena kwenye office, kwenye indawo, ngathola kubhala ukuthi there are many books that inform, but it is the Bible that transforms. So ilizwi likaNkulunkulu lilethi inguquko, lenza ukuthi isilingo
okubi ngikwenyanye ngingeke mphile kikho. Siyabonga baba. Ake sidlule mbijana siye phambili. Lapho uJesu akhuluma khona uyafundisa ulamaqoqa amaningi namba ababhali namba amaSadusi babuya ukubana bamlinge. uJesu esazi imicabango yabo, esazi okusengqondweni ukuthi bacabangani ngaye. Phose impilo yakhe yonke umsebenzi wakhe wonke babevele bedinga indlela zokuthi bangamlinga bamthini, bangamuyisa abathini, bangaphambanisa abathini umsebenzi wakhe. uJesu esazi abawucabangayo ukuthi hayi man, lingacabangi khona okele ukucabangayo ukuthi ngizochitha umlayo. Ngifikelwe ngumcabango, ngafikelwa ngumqondo wabantu besiya emhlanganweni wezihonqo, besiya emadokodweni lapha bafika khona bamisa amatende abo. Xa bemisa amatende bayadonsa izintambo, babethele amatende ame aqine. Kodwa nxa umhlangano usuphelile bayasiphuna izinsimbi, bathulula izintambo, amatende asephela amandla, asedilika. Indlela okusetshenziswa, indlela uJesu akhuluma ngayo lapha, ukhuluma sengathi uletha wona lo mqondo wetende lidilikayo, uletha umqondo wendlu edilikayo ukuthi angilandanga ukuthi ngizodiliza, ngizothukulula, ngizoqeda amandla emthethweni kumbe elizwini likaNkulunkulu. Angazi ukuthi likubambe njani, likuzwisisa njani umqondo kaJesu ukuthi ngizogcwalisa, angizange ukuthi ngizochitha ngendlela emphila ngayo, ngendlela emfundisa ngayo, ngizogcwalisa Sitsha. Ngezinye indlela nxa sikhangela iqula leli elamaSadusi labaFarisi ngabantu abefunda ilizwi likaNkulunkulu, babelifunda ibhayibhili esingathi ngama-scrolls ngaleso sikhathi, babewazi umlayo kaMose. uJesu ke babemkhangela ngelihlo eliyana esingathi lali-skeptical kumbe babemkhangela njengesigilamkhuba ngoba izikhathi eziningi uJesu wayengani uphambana lalokhu abekufisa kumbe ababekwenza. Ngabantu labana abathi emlayweni kaNkulunkulu eli-10 bona ba-creator kumbe babumba eminye engu-100 phezulu ukuzama ukuthi bavikele lokho babezama ukuthi bakuvikele. Kodwa uJesu ke ngubamba umbuzo khona, be-creator babevele bona beyigcina yini imithetho yona le yayikhona bengafaki le eminye phezulu? Well, imithetho le babeyigcina kodwa ke phezulu kokuyigcina bagcina bekhubekiswa ukuthi bafaka lokho esingathi ngama-traditions abantu kumbe imithetho yabo abazibumbela yona eyayisiphuma elizwini likaNkulunkulu. So ngokwenza njalo uJesu ke wayesephambana labo ngezinye indlela. So ke base bekhangela uJesu ngendlela leyana engathi uJesu uyachitha lokhu abakumisileyo bona. Abe sithi ke uJesu lingacabanga ukuthi ngizechitha ini imlayo labaProphetic, kangizangachitha kodwa ngizegcwalisa. Abe sekuveza ke lokhu uJesu ngokuyiqamba yona leyo mlayo kuverse 37 ka chapter 22 uMateyu. Uthi yena uza kuthanda uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke, la ngomphefumulo wakho wonke, la ngengqondo yakho yonke. Abe sithi lo umthetho wakuqala omkhulu. Abe sithi owesibili ofana lawo yilo, wothanda umakhelwane wakho njengoba unjani, njengoba uzithanda. Abe sithi phezukwale imithetho abaProfeti lababhali lemilayo konke kweyeme khona lapha. Ngezinye indlela uJesu wasummarize esingathina imithetho eli-10 kuyona le imithetho emibili. So uJesu sithola eyuphakamisa umthetho ngana leyo ndlela. Tshuma, wothanda umakhelwana ngenhliziyo yakho yonke, wothanda uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke, ngengqondo yakho yonke, ngomoya wakho wonke, uthande lo makhelwana njengoba uzithanda. Okay, nxa ngikhangele lokho i-summary kumbe ukufinyezwa kwemithetho eli-10. Xa sinathanda uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke, ngomoya wakho wonke, la ngengqondo yakho yonke, izibebe zamatshe zazimbili. Esokuqala sasilemithetho emine elokwenza lobudlelwano bami loNkulunkulu. So uma uNkulunkulu ngimthanda ngenhliziyo yami yonke, ngomoya wami wonke, la ngengqondo yami yonke, angeke ngikhonze ezinye izithixo, angeke ngiyephula usuku lweSabatha, angeke ngiphathe igama likaNkulunkulu ngeze. So imithetho leyi ukugcinwa kwayo ilokwenza lokuthi ngilobudlelwano loNkulunkulu.
and then isibebe sesibili silokwenza lo imithetho laphani lokwenza lobudlelwano bami lo munye umuntu. So nxa ngimthanda umakhelwane wami ngeke ngimqambele amanga, ngeke ngimtshontshele. So ngeke ngenze any of those, ngeke ngephule loba yiwuphi phakathi kwemithetho leyane engu-6. So konke lokhu kulokwenza lobudlelwano. This is why ibhayibhili nxa ulibala omunye nxa wayekhuluma uthena kumele uthi nxa ubala ibhayibhili ulibale in a relational way, kube lobudlelwano kungani kule ngxoxo phakathi kwakho loNkulunkulu nxa ubala ibhayibhili. Ngoba nxa sikhuluma ngelizwi likaNkulunkulu kumbe ibhayibhili, ukulifunda ibhayibhili, ukuba lazi ibhayibhili ayisikho kuthatha ama-facts ngiwafake engqondweni, intellectual knowledge, but kumele liqinise ubudlelwano bami loNkulunkulu. Kumele kube lenguquko empilweni yami, ayisiyo ma-facts asengqondweni. Nxa kulo le great intellectual believer nguSathane yena ngokwakhe, amavesi wonke asebhayibhilini uyawazi, but kalabudlelwano loNkulunkulu. So kungenzakala ingozi engaba khona ukuthi sibe kwazi konke ama-fundamental beliefs, sibe kwazi konke ama-doctrines, but kodwa engabi lokwenza lempilo yethu. But lapha nxa kufaka i-element yothando, kuyatshengisa ukuthi leli lizwi lingenza ngibe lobudlelwano obungcono loNkulunkulu lo makhelwane wami kuloku guquka kwempilo yami. Siyabonga, siyananzela ukuthi uJesu lapha ukhanya ilizwi likaNkulunkulu umi phezulu kusukela indlela afundisa ngayo, indlela aphila ngayo, umi phezulu kwelizwi likaNkulunkulu, umi emthethweni kaNkulunkulu, azatsho ukubana kazange ukuthi azowuchitha, kazange ukuthi azowudiliza, katshintshi lutho, kaguquli lutho elizwini likaNkulunkulu. Kuye ilizwi likaNkulunkulu, imbhalo le ilizwi elivela emlonyeni kaNkulunkulu. Njalo enye into engithathekisayo lapha angazi Sitsha, kakadobhi muca owodwa uJesu agijime lawo, kodwa kukhanya ngathi uhamba lelizwi likaNkulunkulu lonke. Angazi ukuthi ubone njani, ukubambe njani lokho ukuthi uJesu uthatha imbhalo yonke, kathathi umbhalo wodwa, kathathi Isaiah kuphela ahambe la yedwa, kathathi Mose yedwa kuphela kumbuze Khara, kodwa uthatha imbhalo yonke imbhalo. Kuyini omenza ukuthi athathe imbhalo yonke, asebenze yona imbhalo yonke? Ngenye indlela lapha uJesu usinika isibonelelo njengamaKristu aphila kulesi sikhathi. Kulabantu abanengi ababamba umuca owodwa eBhayibhelini agijime lawo abeselahla kumbe adukisa abantu abanengi. Isizathu kulama-church amanengi futhi akholwa izinto eziphambeneyo kodwa esebenzisa iBhayibhili elilodwa. Isona lesi sokuthi umuntu kathathi iBhayibhili linjengoba linjalo ngokugcwala kwalo. Omunye yadobhenye ivesi laphana engayizwisisanga ukuthi ichoni, abaleke layo abesedonsa abanengi ebadonsela emnyameni. uJesu ke i-approach yakhe lapha ngiyokulandelela kusukela kuMose abuye kuba prophet abuye ngapha kuzihlabelelo aveze konke. Nxa ungalandela iBhayibhili njalo kuba lula ukuthi uzwisise njalo uveze lokho uNkulunkulu akujongileyo ngelizwi lakhe. So yiyo i-approach uJesu ayisebenzisayo. Okunye esikutholayo laphana ukuthi uJesu uveza lokho esingathi yi-authority yombhalo kumbe amandla ombhalo. Lokho kulotshiweyo. Kulula ukukhuluma ilizwi kodwa nxa usurefer kulokho kubhaliweyo ukuthi kulotshiwe, ngisho lasemthethwandaba nxa into ingalotshwa ngaphansi kunzima ukuthi abantu bayikholwe kumbe bakuzwe i-testimony yakho, kodwa nxa kulotshiwe bayabuza ukuthi kubhalwe ngaphi. Nxa kubhaliwe kwaba lesivumelwano kuyezwakala. So uJesu ukunqoba ke uSathane ngana leyo ndlela ukuthi amrefer kulokho kulotshiweyo okule authority kaNkulunkulu, okulilizwi likaNkulunkulu. Tshuma, nanka amadoda amabili asuke eJerusalema baye eMaus, inhliziyo zabo zikhathazekile, zidanile, badangele ngezehlakalo zempelaviki. Badanile ngomprofeti lo omkhulu akade bemthanda obuleweyo,
abezwa ngehungahunga ukubana uvukile abakamboni abalaqiniso lakho bayezwa ngehungahunga ukuthi uvukile. Nxa behamba umganga wonke lwana bese eMaus, nansi indoda ihlangana lawo endleleni, bayahambisana bese eMaus. Nxa behambisana bese eMaus kuba lokuxoxisana. Nxa bexoxisana ngizama ukuthi ngiqhume kulokho Sitsha kutsho ukuthi esukela kuMose abamazi umuntu lo abakhuluma laye, kodwa thina sesilenhlanhla lokuthi sazi ngokufunda ilizwi likaNkulunkulu ukuthi bebehamba loJesu ovukileyo. Ilizwi alithintile ukuthi esukela kuMose. Kuyini okwenza ukuthi asukele kuMose angasukeli kuJeremiya? Ayesukela kuMose abavulele abachasisele ngalokho kwakulotshwe ngayo. Now nxa ibhayibhili lapha kuthiwa uJesu usukela kuMose kumthetho kaMoses labaprofeti aye kuzihlabelelo, nxa ukhangela lapha ngama division amathathu awe testament elidala ibhayibhili elisebenzisa. Sikhumbule ukuthi lapha kuLuka 24 uhlupho ukuthi uJesu ababekade bekhangelela ukuthi uzakhulula uIsrayeli usefile. So basendleleni bahamba indlela leyana eya eMas, badanile abantu laba ngosokwenzakele kuJesu. Now nxa belokho besadanile bahlangana laye uJesu, of course sesikwazi ukuthi uJesu abahlangana laye. So uJesu nxa wayehlangana labo kuthiwa waqala ukuthi kazange approve ukuthi azivezekile unguJesu. Engxenye nginguJesu mina ngangingayenza isimanga esokuthi mbatshengisele ukuthi nginguJesu. But uJesu kazange asebenzise isimanga, kodwa wabasa emibhalweni. Mina mfunda something khona phana ukuthi kwesinye isikhathi abantu into abayifunayo begijima ngezinkolo ezichiyeneyo, bafuna izimanga. Kwenzakala isimanga empilweni yami, kwenzakala isimanga ngisile. Of course ukusila nxa sigula siyafuna ukusila. Izimanga yizo abantu abazidingayo, kodwa uJesu kazange enze isimanga ukuthi aziprove ukuthi unguJesu. Wabasa embhalweni ngoba kuye umbhalo wawuqhakathekile. Andiyabona even sithe sikhangela laphana ku chapter 4 kaMatthew, uSathane nxa elinga uJesu, if you are the son of God, nxa uyindodana kaNkulunkulu yenza lokho. But uJesu kazange enze isimanga ukuthi aziprove ukuthi ungumntaka kaNkulunkulu. Wasa uSathane embhalweni. So kuyimbhalo wawuqhakathekile njalo wawuqinile kakhulu ukwedlula izimanga ayengazenza. So ngezinye indlela abantu kumele sibase eBhayibhilini, sibenze abantu bazwisise iBhayibhili ngoba ukholo olugxile eBhayibhilini yilo ukholo oleqiniso. Njalo futhi nxa sibala siya phambili kuthiwa wavula ingqondo zabo bazwisisa imibhalo. So nguJesu yena ngokwakhe ongenza ukuthi sizwisise imibhalo. Engxenye la kunsuku zalamhlanje zecorona virus le iCovid-19, abantu ungakhangela kuhle bagcwele ukwesaba lokukhathazeka lokuthuthumela, okungasiduduza kusiqinise kusenze sibone ikusasa ikufunda ilizwi. Engxenye sesikhohliwe ngeziprofeti ezikhona eBhayibhilini, sesikhohliwe ukuthi uJesu wathini ngensuku zokucina ukuthi kuza kwenzakalani ukuze sibone ukuthi usezabuya. Ukukhohlwa lokhana kwenza ukuthi nxa kusiba lezehlakalo ezinjengalezi abantu baqala ukwesaba, baqale ukukhathazeka. Njengabafundi laba babekhathazekile kakhulu ukuthi uJesu usefile, sebekhohliwe ukuthi imibhalo yayivele ikhomba kuye, ikhomba lokuthi yena uza kufa, engafa uzanqoba ukufa avuke ngosuku lokuqala lweviki. So lamhlanje umhlaba okhathazekileyo singawukhombela izwini, yikho okungavela khona induduzo lesiqiniselo. Yebo mfundisi. Maybe okunye uthathekisayo lapha yikuthi uJesu nxa wayephila lapha emhlabeni akalingwanga kuphela nguSathane.
ngitsho lalaba ababemele ukuthi babe ngabagcini bomthetho ama-Sadducees labaFarisi beza belinga uJesu. Ku-Matthew chapter 19 laphana iverse ngu-4 lo-5 sithola uJesu ebuyela njalo ebabisela embhalweni kuGenesis. Nxa babesiza laphana belinga uJesu abaFarisi bebuza ngokuthi nxa umuntu ke wathatha wathini kuza kuba njani. uJesu ke nxa ephendula laphana akatsho ukuthi kulotshiwe, hayi kumbe akatsho futhi ukuthi umbhalo uthi, ubaphendula ngombhalo sengathi uyazikhulumela. Uthi yena kalazi yini ukuthi lo owabenza ekuqaleni wenza owesilisa lowesifazana. Ngezinye indlela uJesu wayewabisela kumlayo kaMose ekuqaleni. So nxa wayekhuluma ngomlayo kaMose labaprofeti wayekhuluma kusukela kuGenesis, iPentateuch yonke lana, amabhuku onke lana kaMose, ubusubuya ukhulume ngembhalo yonke yabaprofeti, ubuye ukhulume ngembhalo yonke isihlabelelo sika David and so forth. So ke sithola ke lapha ukuthi umbhalo yiwo kuphela iargument kumbe yiyo indlela esingaphikisana ngayo lezilingo esihlangana lazo. uJohn Calvin ke lapha abesithena yena embhalweni, the scriptures are the only record in which God is pleased to consign his truth to perpetual remembrance. Ngezinye indlela uNkulunkulu ukhethe ukuthi asebenzise imbhalo ukuthi agcine amaqiniso akhe ayiwo anika abantu emhlabeni idirection lempilo. So embhalweni yikho lapho esithola khona indlela yokumelana lesitha esinguSathane. Siyabonga. Ngithathekiswe ngokunye lapha. uJesu ugoqela imbhalo yonke. Akulandawo lapha achiya khona njengoba usitsho umfundisi lapho ukuthi lalaba lanxa bebuza ukuthi bebuza ngendlela ababuza ngayo, yena ubabisele uqaliseni. Uwabisele uqaliseni khonale. La ngapha futhi kumadoda la amabili bese eMausi ubuyele uqaliseni. Ukhanye thatha imbhalo yonke njengoba injalo, yonke njengoba injalo. Nginanzela ukuthi uJesu ngokuthi abisela abantu embhalweni yonke aqalisele ekuqaliseni, ulethe isibonelelo esihle kakhulu ngitsho kubafundi bakhe, alethe isibonelelo esihle futhi ngitsho kithi siyaphila ensukwini zanamuhla esihambisa ilizwi likaNkulunkulu. kuMathewu ngu-28 verse ngu-18 laphana usiya ku-20 ukhuluma ngokubana amandla njani wonke aphiwe kimi. Angithi hambanini lenza abafundi izizwe zonke, libabhaphathize egameni likaBaba, elendodana, elikaMoya oyingcwele, uthi libafundise ukugcina konke. Ngizama ukuhlanganisa umqondo lo lendlela yena ayenza ngayo ukuthatha imbhalo yonke libafundise konke, ukuthi elizwini likaNkulunkulu abantu bafundiswe konke elizwini likaNkulunkulu. Ilizwi lonke kungabi ukudobha ulutho olulodwa laphana kudodwa olunye ulutho olulodwa laphana. Njalo nginanzela futhi ukubana uKristu ingathi uyaxwayisa ukuthi lo okhangelela imbhalo yonke phansi kumbe okhangelela iTestament elidala phansi uyaziveza ukuthi kamkhulu uNkulunkulu yena ngokwakhe. Kathi Tshuma nxa ukuthi uJesu wayegxile kangaka elizwini likaNkulunkulu, elikholwa kangaka, elisebenza ngendlela elisebenza ngayo, pho abalandeli bakhe, abafundi bakhe bona bebeliphatha njani? Bebehamba laye phela everyday, bebephila laye lapha adla khona, lapha asebenza khona. Yena kukhanya ukuthi thatha lonke njengokuphelela kwakhe. Abafundi bona bebesenza njani? Bebephila njani bona? Bebelithatha njani ilizwi likaNkulunkulu? Okay, ngasikhangela abafundi bakaJesu kukhanya ukuthi kibo okukhulunywa ngumuntu eBhayibhelini kibo kwakufana lokuthi kukhulunywe nguNkulunkulu. Nxa sikhangela umsebenzi ngo4 iverse ngu24 kusiya ku26 bayatsho laphana ukuthi wena owakhuluma ngomlomo kaDavid, kusho ukuthi babesitsho uNkulunkulu ngoba uthola laphana babephakathi kokudumisa ukuthi wakhuluma uNkulunkulu ngomlomo kaDavid. Kwakukhuluma uDavid kodwa ekukhulumeni kaDavid kwakunguNkulunkulu okhulumayo. So ungakhangela futhi uPauli kwabaseGalatia uthi yena for God says to Pharaoh.
so uNkulunkulu wathi kuFaro kodwa kwakunguMoses owayekhuluma loFaro nxa uMoses wayekhuluma loFaro kibo nguNkulunkulu owayekhuluma loFaro. So sekusiba lokutshintsha lapha Tshuma ayindi ngapha kuthiwa uNkulunkulu ngapha sekuthiwa imbhalo khonapho iphatha njani ukuthi ngapha straight kwathiwa uNkulunkulu ngapha uPaul sesithi imbhalithi. Okay, maybe ukuncedisa khona lapho unzima ukuthi sehlukanise uNkulunkulu lembhalo ngoba imbhalo iveza uNkulunkulu ngezinye indlela. Nxa sifuna ukuba kwazi ingqondo kaNkulunkulu siyibona embhalweni, nxa sifuna ukuba kwazi ilizwi likaNkulunkulu silibona ngaphi? Embhalweni. So nxa uPaul esithi imbhalo ithi labafundi ngapha besithi uNkulunkulu uthi, bakhuluma into efananayo ngoba ilizwi ngelikaNkulunkulu, imbhalo la ngekabani? NgekaNkulunkulu. Kula lokho umfundisi uSitsha ake akhuluma ngakho okuthi uJesu lesisusa lembali yeBhayibhili, Jesus and the origin and the history of the Bible, lapho abekade egcizelela khona ukuthi uNkulunkulu kahle ngufake ngalindlela ukuthi kulezehlakalo ezikuTestament elidala ezazithi nxa zisenzakala kube ngabantu aba-actayo embalini yomhlaba ku-history njengokuthi abanye abantu nxa bebala ngoNoah babona ngani inganekwana asiyo ndaba eyenzakalayo emhlabeni ukuthi uNoah kwakungasomuntu sibili. Nxa kukhulunywa ngoDavid babona ngazathi lokhana kwakuzingane wasondaba silezazikhona, but ungakhangela kuhle uJesu nxa ethatha izicaphuno kuTestament elidala kuye ukuthi uNoah waphila ngesikhathi esithile emhlabeni embalini yomhlaba kwakungathandabuzeki ngoba semuzwa kuMatthew 24 iverse 38 uthena njengoba kwakunjalo ngesikhathi sikaNoah babesidla benatha besendisa. Ukhangele futhi kuMateyu 12 verse 3 kusiya ku4 uzathola ukuthi uthena kalizange libale yini lokho uDavida akwenzayo ukuthi wangena ethempelini wadla isinkwa lesana komele kusidliwe ngumpriest kuphela. So kuye indaba leziyana kwakungama historical events ayenzakalayo empilweni. Even lapha nxa ekhuluma labaFarisi uthena lo owabadalayo ekuqaliseni. Kulabanye abafundi beBhayibhili kumbe ngathi mina kulabanye abakholwayo abanye abantu abathi nxa bebala iBhayibhili kabakwamukela ukuthi istory sika Genesis 1 no Genesis 2 nxa kukhulunywa ngokuthi uNkulunkulu wasebenza insuku eziyisithupha waphumula ngosuku lweSabbath, abakwamukeli ukuthi izinsuku sibili ezingu6 i6 literal days of creation. Endaweni ukuthi bamukele khona khana bamukela ukuthi bamukela lokho kwe-evolution ukuthi umhlaba wenziwa over billion of years. Abanye abamukeli imbali kaExodus ukuthi uNkulunkulu wakhulula abantwana bakwaIsrayeli basuka eGibhithe baye. So ngezinye indlela ukwamukela ukuthi iBhayibhili liyimbali yabantu abake baphila ngesikhathi esithile kuzala ukuthi umuntu engamukeli even lezi prophet ezikhulunywe eBhayibhilini ukuthi ngesikhathi sokugcina kuzakwenzakala lokhu lalokhu. So ngezindlela kuyingozi kungamukeli ukuthi iBhayibhili lilembali ihistory yezinto ezenzakalayo njalo ekuthini iBhayibhili liletha imbali ethile. Kuyasifundisa ukuthi uNkulunkulu kazangadala umhlaba wawuchiya wodwa ukuthi uzisebenzele njengomuntu owenza iwatch ukuthi nxa eseyenzile iwatch lena sizisebenzela yodwa.
So abanye abantu bakholwa ukuthi uNkulunkulu wathi ezidala umhlaba wawuchiwe njalo ukuthi izinto zizenzakalele. He has nothing to do with the earth. But iBhayibheli nxa ulibala litshengisa uNkulunkulu ole interest labantu. O influencer olendonsela ezimpilweni zabantu obavikelayo obathungamelayo. Lokho kuyasitshengisa uNkulunkulu oseduze lathi. Even singena phakathi kwama problems. Khathesi silokunyakazela okukhulu ngomkhuhlane lo umachaya bhuqe. Abanye abantu bayethuka kakhulu babe lokwesaba. Okunye ukwesaba kubangwa ukuthi simbona uNkulunkulu engani nguNkulunkulu okhatshana nje. Izinto emhlabeni ziyazenzakalela, but uNkulunkulu nxa sibala imbali yomhlaba, imbali eseBhayibhelini iyasitshengisa ukuthi uNkulunkulu in control of human history and destiny. Siyabonga Tshuma. So ngezinye indlela ngisipho umfundisi uTshuma ukuthi nxa esukela khona le kuMose ahamba azofika ngapha, ungathi ufuna ukuvula ingqondo zababantu bananzelele futhi ukuthi uNkulunkulu ukhona embalini yomhlaba yonke. Angazisitsha ukuthi ukubamba njani lokho. Well, ukwengeza kulokho okhunywa ngumfundisi uTshuma ukuthi iBhayibheli nxa silibala singafisi ukuthi sibe lezinye ingcazelo ezingekhoyo. uJesu text the Bible literal, ulithatha iBhayibheli njengoba linjalo, njengokulotshwa kwalo. Nxa ukhulunywa ngendaba kaNoah, uJesu uyibona indaba kaNoah eyenzakalayo ekhona. Kube kanti ke okulahla abantu abaningi kulezi insuku ukuthi abantu bayafisa ukuthi babe lezinye ingcazelo ezithize ukuthi hayi nxa kwakhulunywa indaba kaNoah kumbe ngendaba kaDavid kumbe kaMose, hayi ngumuntu nje wayimagina ukuthi ama stories athize. Kube kanti ke iBhayibheli nxa silibala linjengoba linjalo liyaveza ukuthi liqiniso lokho kwenzakala. Njalo yikho futhi okwenza abantu balahle iTestament elidala bagijimele kuTestament elitsha, bengakwazi ukuthi iTestament elitsha ukuze libe khona lisukela kuTestament elidala. Ngezinye indlela konke sikubala ngakho kuTestament elitsha uzananzela ukuthi uJesu lenxa wayekhuluma wayeveza ukuthi lokhu i-event yakhona ikhona kuTestament elidala laphana, lokhu kukhona laphana, kwavezwa abaprofeti bakuveza. So lathi nxa si-approacha iBhayibheli kasili-approacheni ngendlela yokuthi sibe kwazi ukuthi liphelele linjalo, njalo singafisi ukuthi sibe lokunye ukuchasisa okungaphandle. Yebo kulesiprofeti esisilencazelo yaso, kodwa nxa sibala iBhayibheli asilibaleni limsulwa linjengoba linjalo. Siyabonga. uJesu lapha labafundi bayalithatha iBhayibheli njengoba linjalo. Uchilo Tshuma lapho ukuthi kumbali lendabuko yeBhayibheli uJesu uyabuyela athinta abantu laba bake babakhona. Ungabe izingane kona nje. Kungabe izinto nje ezazixoxwe zabakhona zadlula, kodwa lenza liphile ukuthi hayi bantu aqinise ukukholwa kwethu ukuthi uNkulunkulu ube khona embalini yomhlaba. Abafundi ngibalombuzo ukuthi abafundi bona silamahlandla yini ambalwa abagxila kiwo kakhulu ukuthi ngendlela uJesu asebenza ayenza ngayo kubana sikhanya ekhuluma ngabo Elijah, sikhuluma ngabo Elijah, ekhuluma ngabo Noah. Abafundi bona bebeliphatha njani kumbe bebephatha njani laba bantu abake baphila endulo? Kibo labo bebengama historical figures yini ngendlela uJesu abaphethe ngayo, kumbe kwakuzinganekwana nje, kumbe kwakuzindaba ezenzakala zadlula? Bebekuphatha njani bona? Maybe kuphendula lapho encwadini yemisebenzi ngo-3 sithola intshumayelo emangalisayo. Siyayikhumbula indaba kaJohn loPetro nxa babefika ethempelini bethola umuntu lwana owayegula, wayeyisigoga laphana for iminyaka eminingi. Nxa sebemelaphile abantu bemangala ukuthi kanti kwenzakaleni. Kuthi uPetro wasukuma waqalisa ukubatshela ukuthi hayi lingamangali ngalokho, abesechasisa indaba yamandla kaNkulunkulu, afake iziprofeti, afake kusukela kubo Mose khonale azezefika lapha aveza khona uJesu lokufa kwakhe and so forth. Kube kanti ke nxa usiya ku Acts chapter 4 iverse ngo-24 lo-25 laphana kuthiwa abantu bathi bekuzwa lokhu
baphakamisa amazwi abo ngalizwi linye badumisa behaya uNkulunkulu. Ngezinye indlela sithola abafundi labo begxila elizwini kaNkulunkulu bebuyela futhi ekunanzeleni ukuqhakatheka kwembhalo. Nxa ungaya ngale ku chapter 13 yemsebenzi verse 32 siya ku 36 ngendlela efananayo sithola futhi abafundi bephakamisa imbhalo bephakamisa lokho okulotshiweyo beveza indlela uDavid aloba ngayo ngale kusihlabelelo. Uye ku Romans ngokufananayo sithola indaba efananayo uPaul laye ekhuluma ephakamisa imbhalo. Abe sithi-ke lapha olobayo it shows that kuyatshengisa ukuthi abafundi kabakholwanga kuphela imbhalo kodwa bachumayela ngayo. Ngezinye indlela kulomahluko phakathi kokukholwa lokuphila. Ngakholwa ukuthi into inje kodwa nxa ngingayiphili kuba nzima. Siyabonga. Kukhona okunye okungithathekisileyo lapha nxa sizagoqa isifundo sethu okungithathekisileyo lapha kumadoda lana amabili nxa babesiya eMausi. Indaba ethi bathe sebehleze etafuleni Tshuma sebehleze etafuleni Sitsha sebehleze etafuleni balaleli. Isinkwa siyabekwa etafuleni. Angazi uyibonile Tshuma. Isinkwa kuthiwa siyabekwa etafuleni phambi kukaJesu. uJesu abe seselula izandla zakhe ukubana abusise isinkwa kungakadliwa. Amehlo abavuleka babe sebenanzelela ukuthi umuntu lo welula izandla zakhe ngendlela yona kanye uJesu ayeselula ngayo izandla zakhe busisa ngayo besa esaphila engakaye ethunene engavuki futhi. Amehlo abavuleka babona ukuthi hayi uJesu lo bayawa ukubana bamkhonze abe sefihlakala anyamalale phakathi kwabo. Ngithathekiswe indaba yokuthi nxa esenyamalele phakathi kwabo kuthiwa bakhohle ukudla bachiya ukudla babuyela imiganga yonke 10 kilometers babuyela eJerusalem. Nxa behamba bekhuluma lapha bathi asizange inhliziyo zethu zichiseke yini zithatheke yini ngelizwi likaNkulunkulu. I was trying to imagine ukubana abantu laba abahamba 10 kilometers sekuhlwile sebephinda futhi begijima eminye imiganga engu10 futhi bebuyela bachiya ukudla bakhohle ukudina ngendaba ezinhle eziphuma elizwini likaNkulunkulu lalokho ababe sebekubonile ngamehlo abo. Angazi mfundisi ilizwi likaNkulunkulu lachisa inhliziyo zabo lazikhudumeza lanxa sebebona uJesu ephambi kwabo. Kuyini ilizwi likaNkulunkulu elingakwenza empilweni zethu namuhla ekakhulu thina esiphila ensukwini zokugcina? Kuyini elingakwenza esingakwabelana lababukeli esingakwabelana labalaleliyo besemakhaya ngelizwi likaNkulunkulu kwesinye isikhathi abaphelelwa ngamandla nxa sidlula phakathi kweziphepho? Kuyini ilizwi likaNkulunkulu elingabapha khona? Okay, njona sike sathi ukuthi ilizwi likaNkulunkulu lilendlela yokudala inguquko empilweni yomuntu. Ilizwi likaNkulunkulu nxa ulifunda ucabangisisa ngalo umoya ingcwele sebenza empilweni yakho liyenza ukuthi unembeza wakho aloleke. Akulula ukuhlala esonweni nxa ilizwi likaNkulunkulu lifihlile ngaphakathi kwakho liyadala inguquko. Yikho laba abafundi laba ababili laba nxa bese amasi nxa uJesu senyamalele kulombuzo abawubuzayo lapha uthi bathi bona didn't our hearts burn within us lapho uJesu ekhuluma ilizwi. So ilizwi even likhulunywa lichunyayelwa kulokunye okwenzakala ngaphakathi kwethu okusivezela ukuthi leli lizwi ilizwi elivela kuNkulunkulu. Fundisi kuyini ongakuchiyela abalaleli lababukeli ngelizwi likaNkulunkulu ukubana kuyini elingakwenza empilweni zethu? Ngifisa ukucina ngoJeremiah chapter 15 verse 16. uJeremiah uthi yena ekufikeni kwamazwi akho ngawadla aba intokozo yenhliziyo yami. Ngezinye indlela ilizwi likaNkulunkulu lingafika empilweni yomuntu lidala umahluko kalimenzi asale fanana njengomama lwana oweSamaria owachiya ibhakede lakhe wagijima ukuthi ayetshela isizwe sonke
ngesimanga asibonileyo linjalo ilizwi likaNkulunkulu. Xa lingafika empilweni yomuntu liyawudala umahluko njalo kalikwenza uhlale phansi, liyakwenza ugijime ufise ukutshela abanengi ngalo. Siyabonga mfundisi. Siyabonga abalaleli, siyabonga lana silaleli sendaweni ezitshiyeneyo, abanye lisemgwaqweni, abanye lisemakhaya. Asilifundeni ilizwi likaNkulunkulu, asiphileni ngalo. uJesu walamukela, walithatha njengoba linjalo, abafundi balamukela, baphila ngalo. Liyadala umehluko, liyadala inguquko empilweni zethu ilizwi likaNkulunkulu. Siyakuma lapha ngesifundo sethu, umfundisi Sitsha uyasikhulekela. Asikhulekeni. Baba wethu osezulwini, siyabonga njalo ithuba usiphe lona elokufunda ilizwi lakho. Sengathi sona lesi sifundo singaba lomutsho empilweni zethu. Sonke sibe lengxenye yokuthi sifunde, silalele. Sengathi khona lokho kanye esikufundileyo singakuphila, kusincedise ukuveza okuyintando yakho ekuphileni kwethu. NgoJesu siyakhuleka. Amen. Amen. Amen.